Hayırlı kez kadar dostlar, sizin barıgıdala vaqt kulasahında sirattagı mawuqtargız, ağaçlı isteklerge bay seyhatke saqrabad. Vaqt kulasahı, ol xatirler baqsahı, ruhiyatimiz haqsahı, ijad siri, baxit tamgahı, ardıqlı şakatlar yazmışı, turmuş qissahı. Bizimle birge qalığız, bizden ayrılmağız. Hayırlı kez kadırlıklar, bugün bizim vaqt kulasahında Qunaqta Başkırstan'dan Tatarstan'dan xalq artisti, Talyan batşahı, yırsı, muzikant Fen Agay ve Lehmetov Uzi Qunaqta. Hem elbette onun muң tabarında bugün nindi arzaqlı şahıslar iktibar ettiğiz. Nisi bugün birge bunda yıldığız, Fen Agay? Nindi öder kerek buldu ışlarda yiyip alırga. Her biri qabatlanmaz altın. Zor rahmet bana benim şakırını kabul edip gelgenleri için barısına da bu zor şahıslar barısı da bana min Ahmet ağay bile bir köp yıllar işledik. Ridik ağay bilen, Fenir bilen yakın dost. Zifan ağay bana etip de turası yok. Bir köp jarların jarladım indi. Bir kızıkay, Karaleva Prenses Ultra. Varit bilen indi biz 82. yıldan beri yakın dostlar. Bir köp yıllar Katuk Balana brigadasında birge işledik. Ondan sonra Kızık Mazak'ta birge işledik. Ona şöyle ettirip şaltıratı bilen rizalıklarını bildiler. Bana şunsa kömülü seyindire. Rafuet, buylem hıdındı. Men şatlanıp geldim. Niyesin? Sen ki kimin bilen köp yıllar birge işledik. Min Ahmet bilen işledik. Yinin bilen Katuk bilen Kızık Mazak'ana kiyav bilen bitmomniş işledik birge. Şunan hazır etki gele kinin yerin Talkas boyunda yangaray. Talkas yerim yazgan neyeli? Daniel Hasan. Hasanşındığı Künde verirler evet. Ol giyimin hadir baymaktar gururlarına. Onlar baymaktar bitin hadir etti kugarı bitti tuşları. Orun kalmagan onda. Orun kalmagan. Onun yeri kak giyimin hadir. Tanaga yasınapta hayırlı kez. Hez bizim bugün kütüp ağını balıngan kunağımız. Hez bizim biz yer bir yıl boyu kütübüz. Hezin ijad, hezin yer Başkır Tatar estradahında ol altın harflerime yazılgan. Bir vakit men atayım alıp kayta, ışınday kaseta. Fen Veli Ahmetov. Kemi kanal, imeyrlayken tep koydum. Işınalım yok mu? Buna 3 ay yey boyu mal kütemin, besen sabamın. Oşı yerlerde kön ötünü tınlanım, hem yalkmanım. Buna oşı mımlık sırrı nimeleyken Fen Agay. Koydan kele oşı irzer tavışı, oşı berhat, nazırlı, muң şişmehe. Ben de kiçkine olda doğuştum, ben bana aytып öttüm, kütüp, bana şolay yalanlarda yürüp, şunda jarlap yürü turgan edim indi. Indi Tumuştan kile turgandır indi. Etkey-enkeyden muңlar. Enkey yağı bik motor jarçılar bolganlar, indi jarlaganlar, babakaylar. Etkey yaklarından indi garmonçılar köp. Bana şol ikisi birge koşulgandır dep öyleyim indi. Koyaş kalkala tulgan ay bata. Gümümen yırsalar, ultualar tabiatten. Muң hem tavuştu bire, Xıday bire. Fenge Xıday şunday talant bergen.
tauş bergen, muң bergen. Hem ikincisinden ol muңды talantı fen öze bilip faydalanıp mına kişilerge şunday matur ettirip бүгінгі күнге теклем yırlap халықты şartlandırıp yaşayı. Şuna göre hatın kızların ekine yaratır. Benim Бақытқа қаршы деп айтайын енді Нұржан Ахметович Мусин деген Милоша Галиевна Мұртазина да бітіріп кіні бірінші елін ғана оқытырға келді сәнғат училищесіне. Һәм мені аңа берділер. Жунумусин бүгінде бір тылсымсы көкіні өтәл құрметті әметтілер тауышылы Айдар Ғаниевтің оқыған бетін дәйме? Шуннан енді ол тыңлап қарады да, мұнда да енді училищеде хорға айтып өттігіз, хорға әзірлелер анда. Сеніңдей табиғи тауышын қалдырып, мұна шылай ғана жеңілше ғана упражнениялар білен ғана, мұна шылай айтып елтіп жеткірді 4-ші курсқа. Һәм инде программада мен классикалар әллә нәрсәләр җырлап тормадым. О ел җырларын теге Рим Хасановның юкка түгелләр менә шулар белән җырлап, шуннан туры филармониягә киттем инде. 26 укучы укып чыктык инде студент бетереп. Шуның икесе генә теге халыкка чыкты дип әйтим. Берсе инде Ирина Сыбина ул Уфа кызы Свердловскийда, Екатеринбургта инде Гомер буе опереттада җырлады. Һәм мин инде менә шул филармониягә эләгеп, Бақытқа каршы Фәридә апа, Бахтигайсен бригадасын эләгеп инде алар инде үзләренең ничек иттереп халыкка җиткерү, йөрәктән чыкса гына йөрәккә барып керә энем дип Фәридә апаның әйтүләре менә бүгенгедәй колакта гына яңгырап тора инде. Шулай итеп инде ипләп кенә җырның иченә кирип җырларга кирәк, образга керергә кирәк, шул җырның героен чагылдырырга кирәк. Менә шундый сүзләрне күп әйттеләр инде. Мәктәп йылдары қалдылар яра, тапмайынса қайттым ер жарын урап. Әллә яңылышымы, әллә язмышымы, яшьлек бит булган бездә тик кунак. Әллә яңылышымы, әллә язмышымы, яшьлек бит булган бездә тик кунак. Мәшһүр йырсы Фәридә Яһүдә кызы Кудашева, һеҙҙең таланты бик юғары бара инде. Сабыр йырсы фән. Сөнки сәнгатьтәге бәхетен 25 ел көттө. Булсап шулаймы? Шулайрак инде соңгына килдем инде, баштарак инде үзешчән сәнгатьтә район мәдәният йортларында эшләп, концертлар белән йөрү инде әзрәк шомарып, инде теге артист кебегрәк булып укырга килеп кирдем инде мин. Монда инде бөтенләй икенче дөнья бит инде. Бу җырлап йөргәннәрне онытырга кирәк. Менә инде нотадан башлыйсың, шулай классик әйберләр. Менә шулай башланды инде баштагы көннәреннән әкренләп инде шушы эстрада җырлары белән, халык җырлары белән укуымны тәмамладым инде. Шуны эшләп йөрим, 2 ел эшләдем бит инде. Фәридә ападан сорап куйдым. Мен әйтәм, качан халыкка таныла башлармын микән? Аңа мен әйтәм, күпмерәк вакыт кирәк булыр микән Фәридә апа? Ул көлемсерәде дә инде. Аның önümde birinci 25 yılı kıyınırak indi. Ondan özünden özü kite oldu. Şundan öyle yürüyüm itendi 25 yıl zırlağa kişi pensiyaga kite bit. Ondan öteki popüler olurunun bir faydası var deyinler. Buna şöyle bugünden hazır şu sekunddan başla degen söz buldu. Öz üstünde işli başla repertuarını izle özünün toğuşuna gana baratargan jırlarını hem indi özleri de alar mine yardım ettiler bu meselede. Bu jır sene barmayım, buna mı bara? Buna şöyle deyte, akırınıp şu көріне başladım, indi халыққа tanıla başladım. Allah'a şükür. Bana kadar mende Feride apaydan o şuurların aslını düşündüm. Zühre yıldız, taң білін geçte süner. Konak bulup kınadılar, ile iken yeş gömer. Konak bulup kınadılar, ile iken yeş gömer.
Böyle tabii күп җырчылар, музыканттар һәм бына килә филармониягә, Данлыклы төркемгә Фән Вәли Әхмәтов. Бөек йырчы, Сөен Хандугасы. Бына һеҙҙең күңелдә шунда әсер итте буның тауышы. Әлбәттә мин фәнде инде фән тураһында электән үк ишеткәнем бар иде. Мин әле яшь вакыттан ук теге Салават дәүләт драма театрында артист булып эшләгән сакта, Туймазала гастрольдә йөргәндә бер авылда фән, бына ошо безнең авылдан фән дигән бер җырчы бар. Ул әле укып та бетмәгән. Шул тиклем матур җырлайтып бер дисә квартирага төшеп йөргән. Шулда мактана торганнар. Шуннан уның исеме минең хәтердә калды. Ул теге Хирак исем бит. Шуннан 1982 елда филармонияга мине Фатих Ихсанов сакырып китергәс, иң тәүдә осраткан кешем Фән Вәли Әхмәтов булды. Күрештек тә, таныштык, һөйләшеп киттек. Шул аз гына мин инде директорга кирип сыктым, анан башка йомышлар белән йөрдем дә, Фән мине көтеп тора. Әйдә безгә сәйсергә барайык ди. Менә шулай башланып китте безнең танышу. Мин инде уны теге заочно шул вакытта ук инде хөрмәт итә торгайным, дөресен генә әйткәндә. Ул ысынлап та ул табигать тарафынан туган ысын җырчы булган инде. Менә ул теге тәрбияләү, укытудан да түгелдер, менә ишәкте нисек кенә итеп дрессировать итсәң ул толпарат булмай. Алтын яр ханаңда толпарат булмай. Барыбер ишәк булып кала. Фән менә толпар булып туганнар бу соракта. Менә шуны әйтәм килә. Табигать тарафынан шундай моң бирелгән. Онан Фән Вәли Әхмәтовның популяр булып таныла башлаган вакытларда менә минең күз алдында булды. Бәхтигәс бригадаһы филармонияда концерт куйган вакытта Фән бик моңлы йырлар башкарды. Кирдем кар урманнарга. Шул йырлаган вакытта инде тамашасы зык куба. Ярай әле Фәнде теге беренче отделение бетерүгә куйганнар. Шаршауды ябып кына кутылып калдылар. Шаран ягында гастрольдә барһак, бүтән халык Сарбанайды һорай. Фән әйтә, ул йырның һүзләрен мин онытканмын битте. Шаран ягы язылганда. Шуластан карап кына язылдык та. Радио калда ниде җырлаган теге концертта. Шунан клубта тамашасылардан һорап һүзләрен язып алып, кагаз тотып, шул кистә йырланы. Шулан инде халык котыра башланы. Аның тагы башка йырларын һорайлар. Шул вакытта бер инде теге дәртләнеп китеп, теге Венер Мөхәммәдиевтің бер көйе бар иде. Шуга теге юк кауып келәгән булып, мин һүзләрен язып. Шуны йырлай башлады. Бәхтигәсен уйнады иң тәүдә. Шул йырлар белән бик күтәрелеп китте Фән. Фәннең бер ягы шундай үзенчәлекле ягы бар. Композиторлар йыр китерләр аңа. Шул йырларны ул матур иттереп, үзенчә хатта бурып, матурлап. Шунан кирәк икән һүзләрен дә үзгәртә. Шунан кире авторларга шалтыратып, рөхсәтен алып, менә шулай яраймы? Менә шулай йырлаһам, көйен шулайрак итәм. Аның күп йырдар, композиторлар язган йырдардың яртыһы аның Фәндең үзенеке. Авторлаш, моңдаш. Үзгәртеп йырлай да куя, матурлап. Ул теге соңгы бәяне бит инде тамашачы бирә. Аның алдыннан җырчы бит инде тамашачы алдына чыга. Һәм үзенең йөрәген тавышын күрсәтә, инде җырын күрсәтә. Шунда ничек күрсәтәсең, шулай китә бит инде. Тамашачы шуннан кабул итеп ала. Шул тамашачы барып җитәрлек итеп булсын иде дип эшкәртеп чыгарырга тырышам инде җырларда. Расмен әйтеп кеткәндә Фәннең ике халыкты дуслаштырган, ике ниләрне асты татар башкорт менән үзе. Tünüge
Fendin bir yağını etmeye gitmey bolmay, navul konsertlarga şul hatlım ädirlik menen konsertlarga ädirlene bolmana aytayık. Bir vaqtla ol kağızga qarap yerlap durmay. Yaңы yer bolha, yaңы yer bolha, ol her vaqt şunu matur ettirip, ödləştirip, şunday bir xatirde biz endi mында telesentergәндәге яшәгән вакыт Фәрит агай Бекбулатов тиз генә йөгереп кергәндә минем баянды концерт костюмнарда алганда сыгып китеп бара икән. Шуннан кыскаралар Мин Әхмәткә әйтегез, анда концертта көтәләр. Фән менән Шаран районында дворец астык. Хәтереңдә? Баганай Фәрит мәрхүм. Мәрхүм Баганай. Хәзер өйләренең иргәһенә барып туктанык. Bir вакыт Фәрит агай менән Баганай менән инеп киттеләр. Фәнде алып сыгалар. Ике яктан йөкләгән, аягына тапышка кигән, басалмай бер аягына. Шунда аның аягы хынган булган. Шул хынган аяк менән Шаранга дворец асырга бардык. Мына шунда турып калмай. Чөнки фәнде сакыраларда басып торам инде, басып торалам. Җырлыйм да пәрдәне ябып, аны шап китәм. Тик атлап булмый бит. Тартып алалар. Чөнки фәнде анда көтәләр. Фәнһез барга ярамай. Bizim stüdyoda birden bir hıklangız, talantılı, zavuklu, zinnetli, dereceli, abruylu hem halık yaratkan muhabbetli yersi kompozitor, büyük icad kişi Zifa Nagayeva. Zifa apay, bana hevin көңіл kalemine fen atlı yersinin handogası kasan kondu. İsleyiгі mi? Рахмет, шундай жылы сүзләргә, бу кадәр жылы сүзләр әйткәч, миңа инде бердән дәшми башына гына кагып, ризамын дип кенә утырсам да була. Аннары икенчедән, ягъни шундай матур түгәрәккә чакырылганмын дип утырам. Егетләр арасында бер генә тыйнак кына булып, бу Зифага нәрсә булды икән, телсез калган буларга карап дип утыралардыр, бик дөрес. Чөнкиләрдә без соңрак килгән кешеләр фәнгә, мин шәхсән үзем хакында әйтәм, Нәбиредә Утырган фәнгә дип килгән кунаклар, син чакырган кунаклар, фән чакырган кунаклар, мин якын итеп син дип әйтәм. Сиңа да алар безнең легендалар утыралар. Менә гырмынчыларыбыз, баянчыларыбыз без инде легендалар. Без менә фәнир белән чакына артларыннан килгән. Мин инде әгәр дә чиратта басып торсам, мин әле фәнирдән кала чиратта фәнгә якын ягыннан. Мен әйтер идем, мин үземнең шушы дәврдә яшәүемә шул вакыттагы шул Ридик агайлар, Мирәхмәт агайлар эздереп, терет гармоннар белән уйнаган вакытта, гармонның бәясе шу кадәр дәрәҗәле вакытта үсеп калып, үзем 6 яшьтә шунда уйнар-уйнамастык шын аларга карап ки чыгарган булып йөреп, шунда бер әдәм рәвеше шулай ук булып килеп чыккан кеше булуыма бүген хайран булып, шул вакыттагы җырчыларның алар бит сирәк кенә иделәр, алар бит тәмле генә иделәр, алар бит азлар иде. Хәзер бит көтү белән көтү арасыннан берәр фәнне изләп алып алыр өчен тапшыру ясар өчен ай-хай күпме иҗатчылар белән эшләгән Яниска да бик авырга туры килер иде. Шуңа беренчедән рәхмәт язмышка, фән синең белән бер чорда замандаш итеп тудырып яшәткәнгә. Мин әткәмнең җырын тыңлап үстем, аның җыры булды җанымда. Шул җырларны үзем җырладым мин, җаннарыма авыр чагымда. Ипләп кирәк әкрен
iple irlerinin ömürün birge tillerge kirek. Аның моңы ижатты сағында бик түзімлі сабыр хатыны булды. Біз гастрольләрдә йөрибез. 10-12 кеше килеп керәбез. Менә малайлары тәлинкәләрне моналай гына тотып ашарга ташыйлар иде. Хайран була торган идем. Аннары аның әнисе Галима апай. Галима апа белән якыннан танышып калып, ул минем әнигә шул кадәрлек менә шул кадәрлек күңелендә матур урын бирде. Миндә ярты, монда Зифаның яртысы да юк, әнисе икеләтә. Менә әле Зифаны ничек сөйли дип әйтәсез? Зифа һүзеңде генә бүлеп, гафу ит, әни турында беренче һүз әйтмәй булмай. Менә миңа аның әни менән беренче мәртәбә мәҗлестә, фәндәрдә утырга туры килде. Әйткәндәр бит, кунак әз утырыр, күп һынар дип. Ләкин без менә төш заманында утырган идек, кис караңгыла гына сыгып кайтып киттек. Аның әни шул хәтлем һүзгә Бай, җыр сүзле, кеше. Аның һөйләгән, менә мин һезгә бер хәтирәһен һөйләп китәм инде. Һугыштан һуңгы елларда хатын-кызлар битендә тракторист, комбайнер булып эшләгәндә. Шунда булган бер хәл, яшь баллары булган әниенең. Хәзер тракторы моның һуңган эшләмәй. Хәзер главный механикты сакыргандар яланга. Сакыргандар ярты двигательде хүтеп ташлаган, шуннан булай икән. Ярар, мин балаларды кайтып имезеп киләм инде, кире йыйгыз килеп караһа, берничә запчасы торып калган ди, механик кайда куярга белмәй. Шуннан әни инде матургын әйттереп йыйып куйганда, теге двигателен тартып ебәргән, кайыш тартып та ебәргән, двигатель эшләп тә киткән, шуннан әйткән: "Эй, туганым, институт бетү менән мине хәриф танымагас. Мин теге яланды барып хөрүп киләм инде, һин теге механика китабыңды укыйтыр инде, сукаңдан алып." Менә истәп кенә әйтеп бетереп куясым килә. Галима апа хакында аның шул кадәрле авыр елларда комбайннарда эшләгән, мин берничә тапкыр тапшырулар эшләп, шулай ук яктыртык юлдаш каналларында. Ул инде фәкать халык мәкале белән сөйләйде. Менә нишләп шуны бөтенләй тулаем, бөтен сөйләгән сүзләрен кызык итеп яздырып калдырмаганбыздыр шул вакытта. Һәрбер әйткән сүзе рифмага салына, һәм шул кадәрле теге урысча әйтсәк астроумия, шул фикеренең тирәнлеге күп яклап фәндә дә килеп чыга. Галима апа кадәрле. Аннан радионың иң якын дусты була торган иде. Минем нинди көн эшләгәнне белә, минем ничә сәгатьтә чыкканны белә. Менә шауламагыз, тик торыгыз, беддең дифа һөйләй башлай. Беддең дифа дип диалект белә, беддең дифа ди. Алар яклары типтерләр сөйлиләр. Миндәләр бодолары дигән ни бар бит инде әйтеп. Миндәләрнең кыдыр бодолары. Безнең менә шулай, безнең сезнең дип сөйләшәбез инде. Почти башкортса. Менә шуңа әйтәсем килә, бөтен халыкның да шундый матур сүз сиңа түгәсе, нур күңелеңә коясы килгән без биредә. Бер генә сүз белән дә, мең генә сүз белән дә әйтеп булмый, синең барлыгың дөньяда халыкка калдырган рухи кыйммәтең, синең мирасың киләчәктә дә үзең исән чакта хөрмәтләнеп, югалмас мирас булсын иде. Тальян моңнарың, күңел халәтең, йөрәгеңнең тибешләре, халкым дип ике тугандаш халык өчен иҗат иткән елларың белән бөек булып, яшә дускай дип дәшәм сиңа. Рәхмәт Зифа. Рәхмәт.
Senge rahmet indi ol. Onun yumordara valitiz otumalı bittiğinde birgalar. Kızıkmadık mı 10 yıl birge yürünür. Şimdi anın bunu tümlü olup evet mananın bir asılanmay. Nişre balayı ona turayım. Eski edep kösülü. Kuğunuyla bilmey. Terbiye yaşlayıp. Terbiyeyi de bilmey. Ne bir katığını aytıp kıyala. Moment onuta. Fendin atahala ol bik yorhuzlu kişi bulatırgaydı, bik kızıklı kişi buldu. Fen bilen onların üylerinden yaş vakitte kaytıp yürgen var. Bana dost bulduk bitinde. İrken karvat var idi. Şonda fen bilen iki oy yoklayız. Yoklayatabız da bir vakitte irtensek ne gidip televizorda askan Avuşabızı televizor qarab otura, әзірәк құлаққа қатырақ енді. Анда симфоник оркестрдің концерті бар. Мына 60-лаған ир дейік Авушаба еті. 60-лаған ир, әр бірі үгіз тұтып еғырлық ир, көмәкләшіп, үйлішіп отырып, скрипка егіп, самауыр қайнаған тауыш шығарып отыралар дейік. Юмор менде. Солай деді. Көп болды енді андай қандар. Aslında bugün Sultan apaygalar rahmet dilebed bir hemen bitti bana Aziz apaygalar rahmet minekmet ağay galim politik kalganısın sınavda şundayım ağır turmuş geçirgen hemen konularında yuşkun kaldırmagan yaktı hükümlü izgilesey ikincisi kampaniyası hemen bitti onun ikmek ise bugün tarafında buldu evet mi? Yaratkan ikmek beşirgey mi? Şulay. Ağırtmayana buldu. Hemen bitti bizim tağında hanalgan utararhan bir kişi var. Fenir Galimov. Kim ol? İşkenim var. Oturabız endi. Evet, Fenir Galimov tanışıp gidip Fenir Galimov. Композитор. Ben bilen kompozitör kim? Ben uzun kurdan yok ile. Fenir dostum, Bu dostluk. benim yoktaş endi mana Jirşe Magarif Ahmadiyevni bilesiz mi? Mana yanın iki toğan narinnalar Şol bir oldaнаlar. Indi katup bağına bilen konsert bileriz. Guarit'te birge bitinde Tuymaz'da gastrolga kelip düştük. Gastininsada yatabız. Şundan indi men aytam men orap keleyim әлі deyip avuluna deyip indi yakın bitin Şaran Tuymaz'a. Çıkıp gittim maşinanın starter işlemi kavunmay kişke illalla bir предприятиеге barıp kirdim de indi hazır kerek remontlatırga. Tegiler akmak kelip turarlar, ebit vakıtı biteli tege bu benim kaytıp kelesi kişke hatlı konsertga hatlı orap kelesi var. Şundan mıyıklı yaşkına bir jigit kelip benim qırga bastı da indi. Starter kerek mi abzı de indi men aytam şulara biteli. Mana men hazır de orap kelen bir jerini de alıp qaytırmın de. Şundan bu uzakta turmada kelip de jitti. Starter hazır özünün maşinasına tağıp benim maşinanı özünün neyini alıp gitti garajına. Әлі мен білмеймін. Şundan jigitlerge tağın narseler aytты da indi anda şoförler, traktoristler neler turayında qarap berегиз, starterini kelip berегиз deydi. Men aytam kim bildi bu bekni şunday kinetkine kelip çıktı da kinetkine жоғалды. Ol bizning mexanikdi. Ol azrak keler de yazады. Jırlardı. Ol Magarif Ahmadiyevning tuğanıdı. Men aytam Magarifle neçe yıllar birge okudık. Bir uşetede yaşadık, bir bölmede. Şundan kelip жетті de indi. Jırların jırlap kürsətdi. Bigrek mыңlı motor jırlar men aytam özünün de tavış mыңlı bit indi. Qayda yürdüң mыңlı men aytam mеңe bit şuшы jırlar жетмейdir. Bu 91-ci yıllar bu. 92-ci yıl. 92-ci yıl mı? 92. Şundan indi kişi bilen kelip anda Sifagat Yarullin bizning bayanisi ol oynap Tirgemegiz bizni yoktaşlar Robert Mignol'in sözlerine şunda birinci jırladım anın jırlarını hem indi zakaz bilen yazdırıp aytып indi men qaytuğa жүрüp qaytabız indi gastrollerden anı şaratam qaytkan sayın gitken sayın kirip çığa başladım anın yanına tağın bir yaڭa jırın jokma dep mana şulay aytırıp nıqlap tanışıp gittik. Sol vaqtda da Haddoğaz kömürlerin icad ettik. Sandığa kömürler degen bik motor jır kelip çıktı. Sandıgaşның ömürleri mыңlanып uzayken ник mыңлылар bu dünyada бақытсыз bulayken Sandıgaşım birge sayırık dünyalar mыңға tılsın Bizning yürek mыңнарынан bir yaڭа jırlar tuğsun Sandıgaşım birge sayırık dünyalar mыңға tılsın Bizning yürek mыңнарынан bir yaڭа jırlar tuğsun Tanışası kiledir indi. Hemen de özümün kadar көңілде жырлар болғаш енді, не болғаш өзім үшін жырлап жүрген жырлар ғана бітінде.
Шуннан соң бұл тақдим етуі де шол не болды, шундан жырлап кеткені, шуна біз танышып кеттік. Енді біз шушы бір неше ел өткештен мен фәнер достым туған жаққа қоя жұрт салайым екен деп болды. Қойда салайым екен деп. Бейме айтам туған жағыңа қойтмайшы қоя қойтасың енді. Шалы да шақта бұл, шулай айтайын. Шуна кеңешлештік те, шуннан мына өзінің туған жағына шаранда жұртлар салып жіберді біргелеп, шунда қолдан келген жерден еттік енді біргелеп мына шайтырып Ярдамы көп дейді фәнердің. матур етіп яшай башладық. Енді біздің ғайлелер, біздің ұллар, ұнықлар бір-бірсін білілер. Қазір енді мына 26 ел бұйыл екен. Енді біздің 27 жылға кеттік біздің достыққа. Енді біз шул арада Зифа Нағаева Қасан келіп құшыл Зифа Нағаева? Зифа, біз енді шыннасын бұл айта сендей фәнердей тауышыңда әдірақ бар бет сеніңде әйдәлі мұнда темір тұмар арасында ятмады, әдірақ гастроллерге шығайық дей. Өзім біліп жүрді. Шунна мына Зифа Халыққа өте матур тауыш шындай. шулай тұрып, біз мен енді қиын сынып қана шығам, енді дексиларда ол қадар түгел темір тұмар арасында ерген кішін енді шуннан бұл мені сахнаға шығар алдынан үтіклеп шығарайынды. Сенің дексе мұна шулайтып әйт, шулайтып бұлырға тейіш, шундай сөздер, теге біз типтерлерше бетінде сөйлешкен сөзді, анда бетінде Білді деп сөйлешкен дейді, өзіміз теге нетіп, жырларына шулай келер. Енді ол шынындайса, мұна мен Ахмет ауыз айтмышлай, шынындайса жырларына ол азып бересің, бірінші көрсетесің, оланы сөйтіп жия аяғадан. Қой бірсін оланы тұтынмайды. Мұна біздің күттелердеген жырны, менің ол Уфадан қойты біткенше туған жырны, ол сразу бірінші өзгертмеші бізден кетті. Шул ке, қой бірлерін шундай иттіріп, сөйтіп жия ол, мұна сандуға шын бірге сайырып. Шундай яғы бар, ол теге лабабай тәрізеге текісіне қояды, өзерулі бетен әр бақыт. Шул машина ритмына уже қойдандыр барып қайтқанша кетуа. Мұна шылай айтып. Ол енді оқымаған, ноталар білмей, аңа керегі дейғаным. Мұна шылай тұрып, шул қатлы матур жырлар ижатты тұрсын ғыйларда. Баянда матур ерлай. Анан Валид білі ұсташып кеттілер, Валид сөздер yazып бере, бик көпкені жырлар жаздылар Валид білен. Сабан тойға барып көрсең енді ол аны тоқтаталар. Ол мен ары бітем аны көте-көте, аны әйдәт картишка түшегел, әйдә бұлай Қатын деген. қызда сырып алалар картишка түшеге, балаларын көтеріп шында. Бір вақыт бір сабан тойда сұрайлар екен қатыннан, фән ауызы қойда жырларға тиіш бет ол деп. Ана деп айтады қатын. Татарстандағы қатынлар балалар біле картишка түшіп береді. Менің концерттар башланды бит инде башта фәнге яры бердік бит инде. Хәзер минем концертта юбилейный сарайында бу концертта чыгып былай дия киреңгенә чыгып галәмәт сүзләр сөйләп куя инде. Тагы нәрсә сөйләр икәнен чыгып. Менә шундый заманнарга җиттек инде, хөрмәтле тамашачылар. Элек Зифа безгә яры биридер, хәзер без Зифага яры бирибез дип. Фән хәтереңдә микән, элекке замандарда біздің Татарстан менен Башқұртстанда алмаш концерттар бола тұрғайын, концерттары. Ол концерттар бола тұрғайны дворец спортала бола тұрғайны Илһам ағайдар, Әлфия апайдар, анда келіп бетінде сондай. Шулар менен фән менен бірге концерттарда қатныша тұрғайнық. Мына бір концертта декадала Татарстанда Қазанда болған фән хәтеріңдә ме? 89 жыл бұл. Әдәбият сәнгать күннәре. Шунда декада вақытында фән йырлағанда халық йырдарын йырлайынды, ол фәндің һәр вақытының йырдары әдір. Шунда бүтін дворец фән һиңә қушылып йырлап отырғайын. Күгәрсен гүрләйді. Фәннің популярлығы турасында тағыла солай айтып кетейін әлі. 2006-сы, 2007-сы жылдарда біздің филармония Башқұртстандың қалалары бойлап, район өдәклері бойлап, стадиондарда концерт ұйыштырды. Әлі ол уақытта фәндің бірінен дейді, атқазанған дегендік уақыт-төяк есімдері жоқ. Солай енді, қазір уақыт-төяк қана көп керелер, соғай. Дұрыс. Мұнда бір күту атқазанған, бір күту халық артистларын ертіп, Фәнуәр Ахметов стадионнар тутырып, стадионнар дейіп жүрді. Істері тамақта 2-шар күн. Анда тік 5-шар мың мекен, 10-ар мың тамашасы яй күні. Яй күні бет ғымымен әлі бұна мәдәниет йорттарында, қалаларда халық жүрмей, шуғала яй күні бет концерттар болмай. Шуға сезон деп өтеген әйбір бар. Фәнге шул уақытта халық ишіліп, толып жүріні. Бүтін халық фән тіп жүрі. Фәндің концертына келебіз деп қысқыралар бүтін әлі.
Sarmanay buydar dallıp yarları yeşil sirem seskeler yeygan tuğayga nini yuqınıp diyem Sarmanay yollarında ısıraştır par qaytmadı debay Sarmanay yollarında ısıraştır par qaytmadı debay Туқаныс йылдар, мына мен оқып берем студент сақтар бетінде гүрләп тұрған фәнағайдың популярлығы һәм хәбәр ишетілә. Менің Мөнир Вафин деген досым бар. Һәзір тойына барып ержыланығып, шындап тұраным, әнесі герсі тойда ерлай мекен деп. Хәзір бүтәлі тойда ерлай, банкетте ерлай. Шында Мөнир Вафин етейін деп. Біләңме? Фән ағай кете ярсарлыға. Оны сақырған онда Рәфқат Зәкиул Алтынбаев, ярсақалғанның мәрі, башлығы. Бұна яратқан ерсін Фән Бәрәхмәтов, һәм Лили Букиева икелі киттілер ярсарлыға. Төпі бушап қалды, көңіл буш қалды. Бұна һез ұшы адымға неше риза болдығыз? Әлбетте фатир бергендер. Мен барып көрдім, Лилияның фатирын, өз бөлмелері ескілкіс фатир. 2 ванн, 2 туалет, сауна. Бүттініме бар. Шылай мұна. Шол Сабантойға шақырдылар, 95-ші жылы менде. Шында Ментемір Шәріпшітті келедіге шенде бардым, менде қазір жырлап шықтым. Сабантойда қайтарға әзірленіп жүрейм. Мені бір өкеліп алып кетті. Сізнедей Рәфқат Зәкиевич білән Ментемір Шәріпович өзлері янына шақырады. Дегенде отыралар енді, алардың бетін өзлерінің құрыны бар. Анда енді соқшылар, милициялар бітінде соқлап тұралар, тегелей былай кіріп болмай тілесеңде. Мұның артынан еріп кірдім, иксегіне отыралар енді, шақырдылар, тақдим еттілер енді. Шолай біздің бітеліп фикірлеп отырабыз. Қойт сен шоллыға. Мұнда сәлетлі балалар көп, шушы Талиянда ойнап жүрлау сәлетіңні қалдыр бірер соғыға өзіңнен. Құмыр бойы жырлап жүрмәсің бетінде. Яшыңда бара деп, жайт күлі шөбінде. Рәфқат бәлкі өзіңе фатирда берер әлде Ментемір Шәріповичінде. Рәфқат Зәкиевич секіріп тұрды, енді біз әлі де қол беріп те көрішмедік, телефоннан ғана сөйлешкен ки, деп қолының берді, қайыр қолыны қысады пісілкі. И ауырттыра ұшыны. Ашып жібергенім, ашқыш дегенде. Әкиет. Мына мен өзімде шок болды деген шекілі. Барды фатирыңны барып қарады, қайтасың ба мұнда, анда күшесің ме, келесің ме деген сөзі қойт деп сөйлейлер. Барып қарамасам да айтам, мен айтам. Қайтам деді менде. Мұна шыл айттырып, шыл жайыны әкірінлеп көшіп, шыл фатирға башта өзім көшіп, яшап, шыл ішлеп кетіп енді. Анан енді семьяны алып келдім, бұна шыл айтып, яшап кетті. Оны яшады. Фәндің мұндағы філәгі болған бірінен хейлемей болмай енді. Панел йұрт бетінде. Әдір достар көп келелер, фәнге қонақ болылар, ертен келіп. Қонақсыл қожа. Қожа, қонақсыл. Қожа бекесі қонақсыл. Қожа бекердің бір уақыт фән стенаның бүлләкқа бұрылып қаранылаты, егіттер әйбірдәрігізді ейіштірігіз, ана менің қатын қайтып келеті бететті. Соған түгілер әйтәті, хиннәмә, түгі бүрен аша, бүрі-гүрәхің мен әйтіп. Түгі панел йөрт бетінде, ол ян яқтан тишік, сонан фән көрәтәті, ана түгіндегі келген бір қатынды қарағыз әлі, 2 сумка тұтып, ана келе бетелі, ана менің қатын қайтып келе. Түгілер қарайдар сынап, үйдің тишігі аша, түгі көріне екен, қатыны қайтып келе. Барығыла тейдігіне кейінгендерді үйден сығып тайғандар. Икәү бергә йөргән тугайдарда таныш ине һәр гөл һәр хукмак күз алдыңа килер төштәреңә керер агындырыр әле туған яр күз алдыңа килер төштәреңә керер агындырыр әле туған
Fena elbette bugün bizim icadığında, yer sanatında Allah'a şükür doğru, talantlı, ilk meşhur kompozitörler var. Zifan Agayeva hem Fenrir Galimov. Hedin iki parkanatığı. Buna benim ödünün şahsi şunday egoistik bir horogum var. Buna ettim bitinde yaş vakitte gün ötünü tanımadan giz kığıldı. Kasetini. Başkurt sakına yerlerin onda. Başkurt sayırlar. Hem min xatirimde radyolar tanıgayım. Hedin uyuldu başkarığı. Ol vokalırgı meningse ol şurada var. Buna bugün hev başkaral başkası bir yerde. Hele bütünlüğü yok kemerinde mi? Bu kelime başında zor olmuyor. Sorasalar jarlayım indi men ağır tugul bit. Tiline bilem, tikisini bilem degende. Şagamda jarlayım men Walid bilen onun icad şeylerinde yürüdük. Ziyan çorayaklarında. Maktal aytalar ol bizin yaktaki tugulmet edi. Talkas duyurlar. Yok kop kelegen boluplar niye bana sormana başka jarlayım men sorular bitinde. Nindi tilimde şol tege jar tili dibetiminde Başkırtça jarlap Fen Vali Ahmetov bolup gitken kişi. Rahmet edeyim. Fen mına tapşırığa tağla bir rahmet aytıp, uyuşturgan redaksiyaga rahmet aytıp, özümüzün mına dost Müftedin Gilazev'ga mına uşu yırdardı, fendi kütergen yırdar yazgan için oňala televizor aşağı rahmet aytayık. Müftedin abi jarlary bilen jarşy bolup gitdim indi. Şin magnasynda şolay, aňa bingile rahmatly, şaltyratyp söýleşip durabız. Mana жаңараак декабрь айында өткөрдүк. Туган 80 yılлыгын инде анда Дүртилде бик зорлап матур итеп инде чыгыш жасадык. Халык дәррәү килеп мына шулай куллар чагып инде Мөфтәдин аби бик матур итеп әйтте. Хәзерге эстрада сахнасы ди көз көне ди каравылчысыз калган уҗым басуына ошабырак тора ди. Нинди генә хайван җырмый анда уҗымда шулай бит инде яшел гайшыгалар көз көне. Анда аты да шунда ди, сыйыры да, үгезе дә шунда, казлар да, эт дә шунда ди. Бүтүнсе дә бар. Хәмдүн апа тагын да яхшырак әйткән бит әле фән. Үзләре язалар, үзләре җырлыйлар, үзләре тыңлыйлар бит. Кемден авылы бар сол җырлай хәзер. Адәмдән артист күп. Аннары фән турында әйтәсе килә, фәннең менә өлкән буын вәкилләре җырчыларына керә, легенда булып керә. Тарихи гасырга бер җырчы булып кергән, шунда бит инде урыны, ләкин бер матурлык менә минем журналист күздегеннән дә, радиоларда эшләгән кеше буларак та әлеге көндә дә аралашудан аның тамашачысы үзе олыгаю ягына түгел. Аның яшәрә. Менә концертларга чакырабыз, анарга әлеге яшьләр ничек кыланып, менә барыбер ничек кенә итеп шиметтереп алсак та, алар үзләренчә алкышлый. Булай гына әйтеп утырмыйлар бит, кычкыралар, тавыш бирәләрме, тапаналармы, кулларын булгыйлармы, менә фән чыкса, шулай кабул итәләр. Бу нәрсә хакында сөйли, мин инде заманча кабул итүне яклап утырганнан түгел, кайбер вакыт тиешенчә дәрәҗәдән төшеп тә китә бу алкышлау. Ләкин тоемлаулар шуны күрсәтә, аның тамашачысы яшәрә бара. Яшәрә димәк, аның әле киләчәккә җыры белән китеп барышының гомере озын, узак булачак. Дип хайран, рәхәт кичерешләр бар. Шуңа да рәхмәт. Моңың белән картай дип тагын бер тапкыр аз сызыклыйсы килә дускай. Bu dünyada kişi kunakına barda kalan iler kalsak da bir gün gelip ay hay ukenir biz etkey enkey gitip yuvalsak tuğan yurtta bizine kütelerdir küter kişi barda kaytmalı Arta gülmek enkey geçer Düşken eşke demli şey alayım Tuğan yurtta bizine kütelerdir Küter kişi barda kaytmalı Edi arta gülmek enkey geçer Düşken eşke demli şey alayım Talyan batça ettim betinde stüdyoda bizim Talyan konulet bulmahan hanap gittim. Unik telekan Talyan degeyim. Hem elbette bugün günde bana belki gerekmez orkestrda, gitarla, sintezatorda, şere kızlar da gerekmey, yigitler de gerekmey. Talyan var Allah'a şükür. Hem ol o Talyan'ın stüdyonda yağla
халыкты ағашандыра, дәрт бере ешетем. Әйдәле, Осы тайганға репертуар туплау нисек, репертуар туплау нисек, нисек ер езабыла. Әлбетте, Фәтих әлі ұлы тұрағында айтып кетерек. Мына шу тайганға бәйлі, Халық ижад, жырлары белән репертуар. шушы гармон Бұл белән бүтінде көйленген мажорға ма? мажорга. Мына шул мажор көйләр белән халык көйләрен эзләп табып, шушы диапазоны җиткән җырларны тырыштырасың инде. Нисек Рамайды башкарды бана шу драма нисек тура китердеге буны? Ул аның үзенең тарихы бар инде. Ул Рамайның бер диапазон зур, мондайның яртысын гына уйныйсың да, яртысын биек җиреннән уйнап куясың. Менә шулай итеп нитәсең инде. Теге шулай аслы сөйрисең дигән шикелле. Һәм әлбәттә, Атих Хәлуллы Ихсанов, Талиан барам оештырысы, тәүге карлыгасы. 85 елны гастрольдә шул бергә йөргәндә ул безнең концертны карарга килде бит инде. Үзе оештырып, режиссер бит инде ниндирәк халыкның кабул итүен карарга килеп төште дә инде. Менә башкорт районнарында йөридек, кайсы район икәнен дә хәтердә юк. Көндез килеп кирде бу, автобустан төшкән. Мин бик шәп кенә хрумка гармон бар иде клубта инде, шуны уйнап утырам. Теге яшь вакытларны искә төшереп, кызлар биеткән чакларны инде бу карап торды. Колын гармон тота икән белә бит икән ди. Ни ди? Минем шундый проект бар ди. Бу елдан башлыйбыз Талиан гармон бәйрәме ди. Бөек җиңүнең 40 еллыгына багышлап ди. Ахунзанов Тахир Исмәгыйлевичнең проекты инде ул ди. Миңа кушты ди. Сен давай срочно Талианга күч ди. Мин дә 12 телдән ни әллә ни җырлап булмас. Менә сез әйткәндәй. Мин инде аны булай уйнап җырлап караган булды, җайсыз. Хрымкада җайларак бит инде анда ди. Шуннан инде ныклап тотындым, аның әйткән сүзен үтәргә кирәк. Һәм birinci Talyan garmon bәйрәмендә менә шушы Фәрзән апа белән Герман җыры дигән җыр өйрәттеләр миңа. Без моны шомартып, шуннан инде сүзләр табып, әби бабайлардан инде авылларда җырып инде сезнең авылдан нинди куплетлар җырлап киттеләр, сезнең авылдан нинди куплетлар абзыйлар сугышка киткәндә. Менә шулай итеп Герман җырына 7 куплет үзем кирәк дип санаганнар инде, теге анда бит инде йөрәкне үтеп ала торган сүзләр булган теш куплетта. Безнең авыл капкаларын ачык дип япмагыз. Безнең газиз балаларны ятим дип какмагыз. Моны бит инде шулай дип җырлап киткәннәр абыйлар, бабайлар инде безнең. Менә ул кешенең күзенә яшь китерәләр инде шул куплетында бигрәк тә теге кеше зал селкенеп куя, үзен сизәсең инде аны. Менә шулай итеп шушы Герман җыры килеп чыкты. Шуны җырлап инде аннан соң инде Татарстанда кабул итте шу 20 битне бар. Шуның белән менә Татарстан инде миңа 5 дәүләт наградасы бирде. Һәрберсенең битен бәләкәй генә ни өчен дигән күп еллык нәтиҗәле халык җырларын пропагандалаганы аеруча Герман җыры өчен дип языла менә шуны инде. Фәне у Герман көенә йөзләгән куплетты йырларга мөмкин. Анда шундай багаж. Битте шуннан җидесен генә калды бит инде. Анда бик күп. Әлбәттә, бына ике композитор, ике бөек баянсы, музыкант һәм шәхес артист. Бына бу яттан Фәнагайдың иҗат бәхете, сәхнә бәхете бар. Һез бүген дә безгә кирәк, һез хөрмәтләйбез, һезгә хакланабыз. Бына ошо тапшыру булгы бар битен дуга булып, атайгызның, Әбисовның рухына, Кәлим апаның рухына, һәм әлбәттә һезнең тормыш иптәшегә, һезнең тормышыгызның күрке, назы, нәзакәте булган Султана ханыма аеруча рәхмәт. Шул тиклем сабырлык, шул тиклем мөхәббәт, шул тиклем аңлау, был үзе бер миллионга тәлеп торган бер бәхет, ир бәхете, катынкыз бәхете. Һәм әлбәттә уландарыбызның рәхмәтегә, янендәр бүләге, бәхете, иҗат,
halk selametlik hem rahmet bizge buna uşunday kurkem şahıslar men tanıştırgan soruşturgan üstün. Rahmet bergen. Özegizge rahmat çakırıgızga. Yaşliginde gözlerine yaş doldu